Na 55. festivalu ruskej kultúry Červená rúža u Ruským Kresture 1. i 2. októbra zo Zobštiny Šid toho roku nastúpia amatere zo kulturno-prosvetného društva Đura Kiš zo Šidu, kulturno-umetnického društva Ivan Kocerevski zo Zbikiću i Serbske kulturno-umetnické društvo Svjati Sava Tiž zo Šidu. Na 38. festivalu folklornih tradicija u Verbaše uspješno opštinu Šid predstavili amatere Slovackého kulturno-umetnického društva Jednota i Horvatského kulturnog društva zo Šidu. U ramikoh tohoročnog festivala Svratište u pozorište, kotri u Šidze tirva od 23. septembra po 27. november, budu odbaveni 29 predstavi. Poteraz u Šidze hostovali amatere zos Irigu Vojvodina, Pačetinu zos Horvatskej, predstava zos Pernjavora zos Republiki Srpske od Kazana bude odbavena poznjejše, a na pijatok u Šidze bude odbavena komedija Teštament nove sceni zos Vinkovcoh zos Republiki Horvatskej.